Assalamu alaikum madame Soniko ka bisimila son kankan ne journalier barankama o wala misa kota yi le 2 décembre 2021 information de nouveau magana ko kana ngalenki yakane yogo di dukeri ali dukeri na sabu titi khawayi ni mariage forcé nyayi lemeneke ke ni amaduni bafula be mara nogondi di koyiti yakane yogo di dukeri bafula be debe butine yogo wano kengan togoti yili malo li akaranteng kita no nyayi akasaka lemeneke li kate nyautu na siti tenga na ikanelo anogondi na dukeri. Le président de la transition kengana yi colonel Assimi Goïta akendo parti politique begeni transition soutenu li mengeri kemenye nogondi di koyinati yi kunkunkundo président magemu digambane be assise nationale de la transition yi khawa ken de berni date be ken date repoussé il wara jusqu'à décembre ke ka nogondi di koyinati ti arantanya na kenkai. Donc les partis politiques qui soutiennent la transition kuni ko inatiti kun konta participer à ces équipes be do président ga se ken kota e magemu hiya alincha ili ko iti badla bugu université be ga noga hiyo ko wanonga ken togoti FST ti jeune hilinyi ken nogondi di marhanu hilli ni hilli sumaka ken nogondi lemunu kukunku ti hakantinchu iwamei il ko iti insécurité ngai kon kan nogoni sasa be tout le temps iwame marhanga ngeri étudiant bi libe magai kun idi kun ko dinaga idaga te yi commissariat nga iki régler ne mugo be hibe ga tokko ikutunga te iserana ko bele suwa khala mugo be kenye ba kenke iwa kange golenya nyana nonga bele suwa ken kalai ken nogoni ti yagare yogoni tele kange nyamundu mini yogo nogoni ti gardien yogo dikeri yakale ke sare debe ni kurufi ni village yogoyi awa faraba cercle nogondi kunchu ko mantenga kenyeba nogondi yakale ke koni tilemunu sikana maga ganya ke kondi keri tibe ya kenyi simana heyana nyai ima explication breve koni kitake hinogondi nga yakale ke koni abuno autoriton toronti ti walini enquête debe ni gatunu mogobe meningeni gardien ke pousser na ke golle debe be yegeni excuse be kinyi ti kempeti edgame information betalago magana konuka danga lutte contre le trafic et la consommation de drogue au Mali kunchoro yu kunkiliti OCS yasi soro kun gollenya ni lemunu nga yiti brobelu tu hora baka e kunogoni jamana nga mogobe drogu gebe ni maga cocaine nga kenga oji kushu nga kenga cannabis nga kenogodi methamphetamine nga kenga adwe imegebe ilu kunkoni ko huma me ku yiti buru kunku yivala nga tele 5 milliards de francs CFA idaga ibi jowa kati halle idaga yiti ku bino nga hibe gato ko lemnu ganti kitana mogobe ni mini information tana bego magana ku kadanga tikana ka hakulu to ko kale mununga sakete ke election piga tinto mogobe quartier yogo wa Bamako e ga kiliti bugu bati di lemunu na kati kunku quarantaine maison inachevée yogo nogondi kadika hakulu to ko kale mununga sasa insécurité nga jamana nogondi information be ngo magana ku kadanga kunu Kenya